twongeye kubaramutsaho bakunzi ba Master TV1 turabasuhuje ku migabane itandukanye mutuyeho. Uyu ni wa mwanya wo kubagezaho amakuru y'ibivugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru yacu araza kwibanda cyane mu gace ka Rugezi, nyuma yabwo n'ubundi turaza gusimbira mu mujyi wa Uvira, nyuma tuze kurangiriza n'ubundi mu gace ka Gahororo. Rero reka tubagezeho amakuru ku buryo burambuye, tukaba tubasaba kuba mwakora subscribe kuri channel yacu kugira ngo muzo mubasha kubona amakuru ku gihe, kandi amakuru ya Master TV1 aba ari amakuru yizewe. Buri gitondo buri mugoroba tubagezaho amakuru y'ibirimo bitambuka kuri tele. Reka duhere mu gace ka Rugezi, aho ngaho nahagana mu burengerazuba bw'umujyi wa Minembwe cyangwa se bwa komine ya Minembwe. Kuko mubizi hari hamaze igihe kirekire hariho imirwano ihuza abaturage batwirwaneho ndetse n'inyeshamba za Wazalendo zishigikiwe na leta ya Kinshasa, harimo abarundi ndetse na FDLR. Ivyo bitero byatangiye ku itariki 8 za kuno kwezi turimo, ukwezi kwa kane, ubwo umutwe wa Wazalendo wagabye igitero mu birindiro byatwirwaneho ahitwa Igakangara. Twirwaneho igahita ibirukana kugeza ubwo yaje kwigarurira ibyari birindiro byabo bya Bikarakara, ndetse irabakomezanya igera hitwa Timzangoma, iratambuka igera hitwa Rugezi, ndetse irakomeza n'imbere ya Rugezi kugeza ubwo yageze ahantu hitwa za Kabanju, ibasha gusenya hose tuvuze ibirindiro by'umwanzi byari bihari. Hakozwe operation twarabivuze mu makuru y'ubutambutse, ni operation zakoreshejwe ubwenge bwinshi cyane ndetse n'imbaraga nyinshi cyane, kuko biriya byari ibirindiro by'umwanzi cyangwa se by'Abazalendo bari bamazemo imyaka igera ku 8 bigaruriye. Bari barimbye indake nyinshi cyane, bari baraharunze ibikoresho bikomeye cyane mu buryo bwo kwimira twirwaneho ndetse no gukomeza guhungabanya umutekano mu mujyi wa Minembwe cyangwa se muri komine ya Minembwe. Rero ahagana ku munsi w'ejo tariki 13 z'ukwezi kwa kane, nibwo abarwanyi batwirwaneho nyuma y'iminsi igera kuri 3 maze kwigarura Rugezi, nibwo baje kugwa kuri za kajorite nyinshi zitandukanye za Mayimayi aho yasize izihishe. Abanyamakuru bacu twabashe kuvugana bavuze ko ubwo Mayimayi yahungaga iva mu Rugezi, ni ibintu byabatunguye kuko ntibari babyiteguye ko twirwaneho ishobora kuba ifite imbaraga zo kwigarura Rugezi, bituma inkomeri zabo zose bari bafite uwaraswaga ntabwo bamwikora ngo bamujane kure, ahubwo babahisha hafi nika yabo, bazi ku isaha yose gusa twirwaneho isubira inyuma. Ndetse nubwo twirwaneho ashobora gufata Rugezi, tibizeraga ko twirwaneho ishobora guhita ihashinga ibirindiro nk'uko yabikoze. Rero ngibyo byose byatumye bahisha inkomeri zabo hafi cyane n'ahahoze hari kayabo. Rero ku munsi w'ejo twirwaneho iri muri patroli yaje kugwa kuri kajorite zabo nyinshi cyane, ngo ariko zose yasanze zabashije gupfa kuko zari zimaze iminsi igera kuri 3 zitavugwa ndetse zitabona n'ibyo kurya. Baza basanga ngo umwe yicaye yegamiye imbunde yiwe, bagasanga yavuyemo umwuka, ngo bari begamiranye ari benshi cyane. Titwabashe kumenya umubare w'izo kajorite kuntu zingana, ariko twavuganye yatubwiye ati ni benshi barenze uko mwebwe mu bitekereza. Ahagana nanone ku masaha y'umugoroba mu gace n'ubundi ka Rugezi, abahungu n'ubundi katuruyi baje kugwa ku masasu menshi cyane y'Abazalendo aho bari basize bayahishe
kuko igitero ca Rugezi twabibabwiye cyatunguye Mai Mai, barayikatinze bayirasa bayiturutse inyuma, bituma itabasha guhungana ibikoresho byabo byose. Rero ejo ku mugoroba bakaba barafashe box za machine gun 19 aho zasizwe zihishwe, ndetse na box za mortier 80 box 18, ndetse ngo n'imbunde imwe ya AK47 hamwe ngo na mortier imwe, ni mortier 80 imwe, n'ibindi bikoresho ngo byinshi cyane bigiye bitandukana ngo birimo amagrenade byabashe gufatirwa aho hantu bare basize babihishe. Inyuma yabwo bakomeza gusisira bashaka uburyo bagaruka bakaza gufata ibikoresho byabo. Nicyo catumye twirwanaho ishoramwe imbaraga mu gushakira aho hantu, igituma cyane basisira bashaka kuhagaruka. Nyuma nibwo baje kwatora ibyo bikoresho. Rero mu gace ka Rugezi nuko byifashe kugeza amasaha, buri kanya kose iyo habaye impinduka turazibagezaho. Ariko ubu mu gitondo zibaye isaha imwe mu masaha ya Minembwe ndetse na Kinshasa. Masaha ya Minembwe nako babyutse neza, uturere twose nta sasu riravuga. Mu gace ka Uvira n'ubundi haravugwa inama zitandukanye zitegura ibitero ku banyamurenge batuye mu gace ka Gahororo, kuko tubikesha abanyamakuru bacu bari mu mujyi wa Uvira bavuga ko abazalendo ku bufatanye na leta ya Kinshasa bemezanyije gutera igahororo bitarenze iminsi 3, ngo nyuma bakazabona gukomeza baca za Kaziba ngo bazamukana za Nyangezi, ngo ari ubwo buryo ngo ari strategy babonye guhasha M23 ngo bayikura mu mujyi wa Bukavu. Ariko reka tubibutse ko n'ubundi abasore banze ko imurenga amatongo n'ubundi bari tayari isahi yari yose baza n'ubundi igitero bagisubizayo, si irya mbere si irya kabiri si n'irya gatatu bagabwaye igitero. Ariko n'ubundi umwanzi agafata izero ntagira ico abasha kugeraho. Nanone kandi mu mujyi wa Bukavu haravugwa gahenge nyuma y'imigwano yatwaye iminota 30 yabaye ku munsi w'ejo tariki 12 z'ukwezi kwa kane, ubwo yaberaga muri centre commerciale ya Kavumu hafi n'ikibuga c'indege. Ubwo abazalendo baje M23 ikabareka bakinjira mu mujyi, hakaza kuba imirwano y'akanya gato cyane, kuko abazalendo bari binjiye bose bahise bafatwa amatekwa, abandi baza kuraswa bagaragaje guhunga baje kuraswa. Rero nuko byifashe mu burasirazuba bwa Kongo. Nanone kandi kuri Goma naho haravugwa agahenge nyuma y'imirwano yabaye tariki 11 buca tariki 12, ubwo abazalendo n'ubundi kufatanya na FDLR bagerageje kwinjira mu mujyi wa Goma bakeneye kwangiriza ndetse no kwica. Ariko M23 iza kubafata benshi muri abo ngabo matekwa, abandi rabarasa, abandi ngo baje kwambara imyenda ya gisivile babasha guhunga. Rero nuko byifashe, ariko nabo bahunze ko barahigwa bukware. Ubwejo hari umwe wabashijwe gufatwa bavuga ko ari na FDLR, yaciye ku mbuga nkoranyambaga benshi mwagiye mumubona, yafashwa harejo tariki 13 z'ukwezi kwa kane. Murakoze cyane inshuti, turabashimiye ko kubana natwe mu mwanya mwiza w'amakuru. Turabasaba ko mwakora subscribe hano kugira ngo muzomubona amakuru yacu ku gihe, kandi reka tubibutse ko kuri Basta TV haca amakuru yizewe. Murakoze cyane.